check in at the Bundus ubaba movie wathi msanamiza la fast kunento engirarako ngathi say no more madala I am there now ngasho ngena fast lapha edayini room ngithetha yes nayiswitch cream white kusho kona ukuthi baba uyahamba usebenza leni emasimini makabuya vela ithinta ngakagezanga nogeza izandla nobe kumakhaza serious de la viki edlulile yes ubaba muze wakhipha le hitaleni ubani uyazika le hitaleni esona ngathi chalkboard yabona empilweni yakho mangabukile wasebenzisa le hitaleni akusho kona ukuthi umdala sowuzoshona awusuyi 90s awusuyi 80s awusuyi 70s wavela le kubo 1940 something akwenzeki ngithi ngifika lana ngithola ubaba amavula amagardeni kushaya umoya ravula amawindow awahlala ku staffing ngapha hlala kuvaliwe 24/7 hey baba munenkinga ye TV ngiyesesa angazi bashi DStv yenzeni bo masinini izulu beduma yacima zonke safuna ukuduma ngadazi nathi vele ngilende nothaba ngimasini manje uthaba ngimthemba kakhulu ke kulezi ama DStv mfana noma bangathi DStv yakhipha ngani mawuphethe yena yovela ilungise fast mangabe nayo DStv yakhe inenkinga vele thinta mina ngiqhumanise naye emoso baba mphila butepukela nemakhaya ngiyese sibheka uhleza nebhodlelo lana endlini ne6 nyana mangabe uphethe stress nyana lapha vela shaya isivalo ravulela i1 mina ngake ngathi ngiyayizama lento leni ukuthi ngihlezi ngine-corons nyana ehlezi lapha ekamereni mara abangani wami abafika mfana bangayibona ngiyabazi bona bafuna kuyiminya same time umuntu umtshela kahle utendo sithambisa umphimbo lana susa nokudina mawuthi ihlambo nasekadesha iGlass less 5 yes mosi first watch yafana nabo matlaf drift ngathi yazi nathi ngideshe ngekholi lapha ngibo ukuthi sikhipha eno yaphuzeka imnandi plan yazangikhumbuza ngalezi nkathi sisathanda 3 shift yes sidesha nesprite into ebesihlanza yona tjo ngibambisa uthaba ngiGlass lapha sesebhiza sithemba ukuthi uzoyenza zona lana uzamthola thathu negative amfake ku positive ngathi ngiyabona mawuthi phapha la TV lapha iTV idlala manje yakuphela wazi la manje yala washaya ikari ngencindi welele seyiveza wona lawo ayi nango baba muyavela lapha masifika lana simthola ngekho umuntu ubuyo check izinkomo lehlathini ukuthi zisese right na akhekeza sositshela ukuthi kahle lana kuyile DStv kenzakala hayi ufike wachaza lapha ngavele ngabona ukuthi ayazini kahle lento lebengamoshekalanga kakhulu yena uvele wayenza kwaba west basho ukuthi uyalayita lapha bona iTV ngadlala wathatha istepisi wathitha lapha hayi signal yahamba kanjalo phela baba mila abantu bakudala ngokucabanga ukuthi DStv yafana nalama TV wakudala sakhumbula ukuthi Ariel besifuna njani kulama TV wakudala boy shift uyibekele ka right mabona ngathi echichizo uyibekele ngapha sona lapha ku DStv ucabanga ukuthi kunjalo masithi hla yes nayinto eshile lana kahle ngathi shaye izulu hayi uthaba ngwabamba ngo replace fast lapha ngayibona vele ukuthi nayi software seya upgrade amasinyaza hayi imbuzi ezolahleka ke manje baba miyohlalela iTV mini yonke lapha azakhohle nokuthi uzivulelile makathi hla sithole sezisemasimini lapha zidla amaveji wonke ngathi ngiyabona into ongakwata yona ngisaba nokubona enhlaka yes singakhumbula ukonje sesamuthize ngimphathela umbila lapha azokhona ukuyenza umthombo directela na pass kwale seyila ngathi yazi nakhe ngivula ngicheke lapha mara mawuvula endaweni ezifana naso mele uvule staragh la nemaplazini yes uzathola umgobho urelaxile ukulindile ngasho ngiqubula fast isaka lapha mara ngiliqubule lula kakhulu la ikhona lincane athi ngibheka elinye lapha mangithi hla ayivele ngiyayibona i50 kg na lapha ngithi no ngithatha kuhle bekumele ngilayishe for yemigodla lapha ngadawa madoda into ezizangimorosela ikolweni zathi bangizala nemaplasini ngilayishe kancane it's not like nayo sesamujahile lo mbila manje zonke izinkukhu zakamagogozi nombila lapha naye namaphakethe ayi15 nyana womthombo everything is right mara mangabe ujahile sekazacela imali mama mlandele wona ngeviki hayi khona ubudisi lomgodlo ngiyese singisone edini lami ngathi lakhumuka lapha yes sivane ngizwa amajita business nabo size 36 ukuya phezulu but bona bayabaguga ngiyantshela abafana bami nizochwala uzothi mawuna 50 lapha idini lakho lizabe lingasafuni ifokolo ngiyazama ukukhweza ngiyi1 lapha wabhala ver yes singathi yazi nathi ngibiza umali mama mangithi ngiyambiza lapha hawa umuntu lo yaseka busy nekapho mosikutsho kona ukuthi yothaguga vela wena phela unotlabalala kadlala uyabetha ke phela nikhumbula ukuthi ama percentage wakhona kakamedwa sometimes athi 80% sometimes athi 50% mara la iselawo ngiyacabanga ukuthi yakathi 80% yes because usele 2 yamakapho ne mara ngimthole seka smile ayi1 biyangena ne zwile bathi biyangena ne ngathi yazi ngcono ngosithathela uthabanga lapha azongigugisa cause sikacedile nokuceda ukulungisa iDStv kamdala mara le show lena madoda ziyabuya lana kuyo baba be yabona ubhobe ezulwini kulana ngekasangene khona mfana ngifuna ukuntshela manga lento lena yenza kule ntombazana le yayisono